الہکم الہ واحد حقدار دا بندگے استاسو حقدار دے یوم فالذین لا یؤمنون بالآخرت قلوبهم منکرۃ وهم مستكبرون نا کسان چی ایمان ندری پاخرت زون داغی انکار کو ان کی دین دا توحید ناغی لویم کئیم لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انه لا يحب المستكبرین خام خائقین اللہ علم نے پائے چری سپٹی اس چخکار کئیم و یقیناً اللہ نخخی تکبر کون گلران وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اکم وحشی تویل شی دا سنا ذکری ساس و ربم دیوی دا زڑی قصیدی نمخکنوم درو قصیدی نمخکنوم لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عاقبت دارے چپورت بکیری پیٹی دگناؤن اخبل پورا پورا دا قیامت برد ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم اور بارے دا پیٹو دائیں کساننا شدی اغی گماہ کری بغیر صدا علمنا علا سا ما یزرون خبردار بدی ہوا شری سپیٹی بورتا کئیم